салому дуруди бепоён ба бинандагони шабакаи ютуб. ҳозир ман хостум дар бораи дарахчакҳои павлонякӣ як қариб якним моҳ шид мо ҳамёро оварда шинонда будем. кам кам ба хатогиҳо роҳ дода будем. кам кам дер шидагӣ буд. барои ҳами ҳарчи хатогиҳое ки мо мекунем бояд шумо такрор накунем. леки худоё шукруш алҳамдулиллоҳ ин павлоначакҳои мо як бор мурдан, як бор зинда шидан. ба хости худованд ҳозир мо шуморо результатша гап мезанам. ҷа нишон тед. ман ҳамин баргаш барган як барга чандай 30 сантиметр 30 сантиметр барган як 30 сантиметр баргаш 30 сантиметр қадша чен мекине. мана қадша айс сол нигоҳ кун навор кун. мана қадша нигоҳ кун навор кун. қади ҳами 67 сантиметр мана 67 сантиметр шида. бо ина иш бо мисол қариб 70 мана ҳозир ана ира ҳозир иша чен мекунем. иша чен мекунем. қадаш мисол мана нигоҳ кун чанд сантиметр шида. мана 74 73 74 сантиметр шида. мана поёнша нишон теги бонаган ки бонаган ай рӯи хок мана ай рӯи хок гирифтагӣ. ана ки бародарони қандам ҷавонои муҳтарам чӣ гуфтани ҳастам дар бораи дарахчакҳои павлони ҳамира гуфтани ҳастам ки бояд мана хеле қайчӣ дошта бошем. бояд метр дошта бошем ки мо бинем результати кора. ба шумо як тавсия метам ки мана наздик биё. барои рост буромадани дарахчакҳои павлония мана ин навдуҳошуно бояд мо бигирем. мана ин навдачакҳошуно бигирем. ҳоҷати қайчӣ нестае. бояд мо хел бигирем. мана ин навдачакҳошуно бигирем ки то ки дарахтҳои павлония мо да ҳами стволшон рост шида рост буроянд. ин ҳосиле ки дар инҳо метиҳанд инҳоро мо мегирем. то ҳосил дар инами мисол хати рост буроя бирава. ина чӣ кор мекунам? ина ман ҳозир бо ҳамиёро гирифтам. бисёроша ман ира барои навор монда будам. тарафоша ҳамаша чиндагиам. ёро бо мегирем мо барои кирмакҳои калифорния. хоб вақте ки ман ҳами дина ҳами павлония чакҳоро ман чиканка кардаму тоза кардам вай кардам. вақте мерам дастҳомо мешум. дастҳом ҳами хеле як равғанӣ шидаанд. равғанӣ мешаванд. ранги равған дошта бошад. ай давлатҳои тараққӣ кардаи пешрафтада ай ҳами барги ҳами ай ҳами пояи ҳами бо чизҳои косметически тайёр мекунанд. беҳад ин дарахтҳои хубанд. ин дарахтҳоро бояд мо бояд инкишоф битем. бояд плантатсияша зиёд кунем. хоб бародарони қанди ман мо бояд агар ба дарахт як меҳру муҳаббат надошта бошем агар ҳами хел сарсарӣ кор кунем ин дарахт шумода дарахт намешавад. ин да як меҳру муҳаббати як дӯстдорӣ кардан дар кор. ки ба ин дарахт шавад. ин дарахта навозиш кан дар кор. ин дарахта ҳозир як чизи дига нишон метавам пештар биёр. ман ҳами дарахт ман ҳами ҳашаротҳое ҳастанд ки мана ҳашаротҳое ҳастанд. ҳашароти дар ин мешинанд. ин ҳашаротҳо мебаранд. дидӣ? наметавонанд хӯрда. не ки бо як кирме ҳасте ки ранги кирми капуст инҳоро бо баргоша мехӯрад. воро бо мисол обработка кан дар кор вай кан дар кор. бародарони қандам бисёртар шумо мепурсен барои дарахтчакҳо ман чӣ қадар ки фаҳмиш дорум дониш дорум мисол ба шумо тавсия метавам. ба шумо мисол вай мекунам ана нишон метавам. чӣ қадар ки мисол фаҳмишим ҳастай маслиҳат метавам. шумо да маслиҳати ман барои ҳамин дарахчакҳо ин ки аввали баҳор бушунонем. ира ин айма М1 меган. М1 барои тахта барои стройматериал бо ҳастай бо чанд намуди дигаш фити ҳастай бо кимчхелаш бо декоративниш ҳастай барои гуло ҳастанд барои ҳастанд. не ки худ монда ай гулда ҳозир ай гулда хай ҷои гулпарварида ҷое ки манзарода ҳастай. не ки халқи деҳқонае ку халқи пулкоркунӣ ки пул кор мекунаву деҳқонӣ мекуна М1 гирифтан дар кор ки мисол як 6-7 сол ина 8 солда 8 солда як дарахт якиниб куб тахта метиҳад. мебари пиларамда мезани тахта метиҳад. мисол 8 сол ина 8 сол фигр кун. агар ту сатҳ дошта бошӣ 8 солда 150 куб тахта
میدونی یا واگن تخته گویا ایراسیا میبرن ما همین خیلی فکر میکنم میبرن بار بفروش بازارda $20 کم که بفروش چقدر پول میشه شما برادران قند من این کار استفاده بردن در کار ای همین چناره که 30 سال 40 سال 50 سال دا کلان میشه و پون همین سمنتو راه رو میبرداره با فکر من ایرش نوندن در کار یک دوم معلومات درباره این ما اگر چقدر فهمیشیم باشه چقدر دانشیم باشه گپ زنم این کربن گازی کربن با خود میگیره و کیسلرود استحصال میکنه چرمق چنار اکسیژن میگیرن رنگی مثال آدم وره اکسیژن قبول میکنه و کربن خارج میکنه شما فکر کنین برادران قندم جوانای محترم نواسه جانی باباش چنار کیسلرود میکشه کربن کیسلرود میخره کربن سر میتیه این کربن میخره کیسلرود سر میتیه کیسلرود ما نفس میگیریم کربن میبریم چنار چرمق ولی یک گپی با بیگه که چرمق میگن تاگی چرمق خور رفتیم سیاهی لغدمون کرد جین لغدمون کرد هم خیلی وای منشید میگن نه سیاهی لغدت کرد نه جین نه یگون بلو کربن نفس گرفته است نفس دم گرفته است چنار چرمق یا نیهولای خیلی هستن نه که ما پیشرفت باید بکنیم یک چیزی دیگه در خاطر اومد که یک برادر ما در زنگ زد ای مسکو گفت که همین نمبر تلفنی مرا مون ما انا ایرو قرآن کسلی رو میخونم انا هم جین میخونم هم آدم ترس میکنن میترسن با رو میخونم هم نمبر مرا مون حاجی بابا ما گفتم مالش خیلی گم نه خیلی نمبر تو رو میمونم با شما زنگ میزنم میبرن خیلی ما یک خدمت میکنیم هیچ گم نه ولی برادرم برای همین ناو چی گفتم سیاهی لغت کردای با خیال محمد وای کردن با یک دو نوره چای دیگه ما خدا نگهبان شما باشه شهر مسکو هم شهر غریبی یک تاش سلیمان یک تا دیگهش علیشیر اگر با من زنگ زدن واتساپ دا برو اومدن چون مهر محبت قتی چون هم اگر باوی و پدر قتی خیلی حرمت نمیکنن همین خیلی گپ زدن همین خیلی بسیار وای قتی ما قتی صحبت کردن بسیار من ما عبرت بگیرم ای جوانو بسیار جوانو مهنت کش جوانم سلیمانو یک تاش سلیمان داشته یک تا دیگهش علیشیر بسیار ماده معقول شد ما یار تحسین بیان میگم سلامت باشه عینوم ما سلام با شما نمیرای قندی باباشین شما خدا نگهبانتون شوه بسیار چیه یا همین سلیمانش نقل میکنه که ما وقتی که ای کار می اومدیم ما همین ویدیو شما رو تماشا میکردم دیگه همکارام و همچون می اومده ای مصفی چی گفته از تماشا نکنم با جای تماشا میکردم بعد همین گپای تو ما الهام میگفتم گفتم یا بار مصفی تماشا کنه حاضر میگه همین کوارتیر ماده هم مثلا چیو ترا نوارو ترا تماشا میکنه همین چیو یا احسن با شما نوراکای بوبیش نه که همین برای این ما چقدر که فهمیش دارم گام میزنم خیلی در ما چنارم تنقید کردنی نیستم چهارمقام تنقید کردنی نیستم نه که این چیزی که هست این چیزایی که هست که خداوند دادن میگیره هر دور زمان در خداوند با بنداش دادن میگیره برادران قند من ما وقتی که ما یاش بودیم ما بنان نمیدونستیم بنان چیه ما خرما که خیلی خرما نبود خرما چلون بود که خرما این خیلی نبود مود دوره موده شما جوانا آدمای خدا دادن برای شما ما بسیار نقل میکنم خیلی چیزا نبود این دوره که ما اومده نمیسال اومده ولی 5 سال پس 10 سال پس میگه که یه حاجی بابا درباره می گپ زده بود خیلی چی بگم که شما را مهنت کن در کار من چی توصیه میتونم همین خیلی توصیه میتونم که برادران قند من جوانان محترم نواساکای جانی من گوش کنین وقتی که شما ایران میگن توصیه میتونم که ماهی خب فوریه مارت اولای آخر فوریه اولای مارت بخرین من قطیچاکو دا میارن قطیچاکو دا هستن خیلی استکانچیکو دا میارن این رنگ ویرای پامیدور این قدر بلند همین 15 هستم 14 هستم 13 هستم همین خیلی وای میکنم میبرن فقط شما هم قطیچاکوش دا بگیرین برای خلق همین مهنت کش زحمت کش همین ام یگا بگیرین درخت میشه چیرنگ میتیا وقتی که اووردین ایرا خب ما نوار میکنیم وای کم میزنیم وقتی که اووردین یک مهر و محبت قد شنودن در کو مهر و محبت قد نشونی درخت نمیشه تا مهر و محبت قد کار نکنی و چی انا کیرما قد نمیشه مهر و محبت قد زمین دا کار نکنی نمیشه کلوبنیک دا یا کی و چی دا انا پخته دا یا کی و دا یک مهر و محبت قد کار کن در کو در نسبت بابات ها چی گمونای بعد میکنی بابات دهقان آوردی زمین پونی اول متابلوگ میکنی پونی گربیتی تا یگون چی میزنی
کی علف علف نره متابلوکش میکنیم زمین ملحم میکنیم ملحم زمین فیلا میکنیم فیلا میکنیم فلموت شوا زمین همین زمین فلموت شوا همین زمین خمیر بوره شوا بعد ایره میشونی یک کدمن کدی یک چیمه بولوش باید نمیشوا او زمین که همین خیلی فلموت کردیم ملحم کردیم فیلا کردیم فلخ همین فلخ کشیدی زمین فلخ شد بعد دست اینم خیلی میکنی بعد دست میکنی بعد دست نیولا که آورده میمونی همجا بعد دست کد میکنی یک کوسه چینی ای که کوسه دوغاوی میگن کوسه شیرچای خری کوسه چینی یک کوسه بیاگوموس میگیری در چقری یک میریزی خوقتی آلدرش میکنی 20 فوز خوق بیا با یک میگیری اوستاک مولای میگیری مهر و محبت قتی دایجا میمونی اوستاک دستکوت قتی وای میکنی فهمیدی دستکوت می با نگاه میکنی با اگر یک طرفش کجک باشه با روستاکش میکنی خوش روش میکنی بعدی کور میشه برادرای قندی من این درخت میگه جو بسخش بخیز برا وای کری خیلی نمیشه یک مهر محبت و دلسوزی نسبت درخت نسبت ماهی نسبت زمین نسبت وطن من وطن رو واسه میکنم شما کیم چی میگه گمانی بعد نکنه بابیتا برای وطن ما جان میتون هو برای وطن امیری به وطن خار و ذلیل است هر آن کس در وطن مراد امیر است مرا بسیار اصلا ویران نکنه هو ولی گپا بسیار خیلی خلاصه که برادران قندی من جوانان محترم نوسهای جان باباش خیلی کم ترک من درباره پاولونیا گپ زدم خدا نگهبانتون باشه خداوندا همین برادران ما بسیارتر مهاجرای مهنتی وای میکردن گوش میکردن خداوندا همین مهاجرای مهنتی را کلی مهاجرای مهنتی را در پشت پناه اسمت خودت خدای مهربان نگهبان باشی خدای مهربان مهاجرای مهنتی وقت چون خوش دماغشون خوش باشه خدای مهربان بعد از انجام کار بعد از انجام مهاجرت مهنتی بعد از انجام غریبی با تنی صحت مغز سالم فیض برکت دستی پر دهانی پری خنده به وطن به پیش اهل برشون برگشتن نصیب و روزیشون بگردانی خوشیای دیگر نصیبشون بگردانی چه مراد و مقصد دارن جوانا میبینن ایرسی پلاکاشون بسیار دلارکاشون بسیار چیکار میکنن خانه بسازن در غمی خانه بسازن در غمی عروس بگیرن در غمی شهور بگیرن در غمی در حسرتی مثال در آرزوی مرسدس ها قیمت ماشینا قیمت بگیرن خوشی های زندگی را نصیب روزیشون کردن من شما رو دوست می‌دارم الله اکبر برادران قند من زنده باشید